Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Inteko ishinga amategeko ya Kongo Kinshasa iratangira kuganira ku masezerano ya Washington yasinywe umwaka ushize hagati ya leta y'Kinshasa n'iya Kigali. Ibiro bya perezida wa Kongo byatangaje ko perezida wa Kongo Félix Antoine Tshisekedi yakiriye umukuru w'inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite Aimé Boji Sangara na Jean Michel Samarukonde ukuriye umutwe wa Sena kugira ngo babiganireho. Amasezerano ya Washington yasinywe muri Nyakanga umwaka ushize yemezwa mu kubuza ko umwaka n'undi na perezida Paul Kagame w'u Rwanda na Tshisekedi wa Kongo Kinshasa iruhande rwa Donald Trump wa Amerika mu nyubako y'umutegetsi yari amaze guhindurira amazina ikitwa Donald J. Trump Institute of Peace hafi y'ibiro bye. Mu gihe abagirwaho ingaruka y'intambara mu burasirazuba bwa Kongo bari bizeye ko amasezerano azayihagarika nk'uko na perezida Trump yari yabisezeranije. Kugeza ubu nta kinini cyahindutse ku rubuga rw'intambara. Leta ya Kongo ishinja umutwe wa M23 guhonyora amasezerano ufatanije n'ingabo z'u Rwanda ivuga ko arizo zifasha izo nyeshyamba. M23 nayo ishinja leta ya Kongo kuba ariyo yakomeje kurenga ku masezerano y'agahenge no gukoresha ibitero by'indege za drone mu gukomeza imirwano. Ntihazwi neza umwanzuro uzafatwa n'inteko ishinga amategeko ya Kongo kuri ayo masezerano y'amahoro. Iruhande rwayo harimo nayo ibikorwa by'ubukungu n'ubucuruzi hagati ya Kinshasa na Washington, hagati y'ingabo za Kongo Kinshasa ariko kandi niyo ry'imitwe wazarendo bafunze umuhanda uhuza umujyi wa Bukavu na Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Uyu muhanda nationali nomero 5 usanzwe wifashishwa mu bikorwa by'ubwikorezi gutwara abantu n'ubucuruzi bihuza abatuye mu bice bya teritwari ya Uvira biherereye mu kibaya cya Ruzizi. Mu gitondo cyo ku cyumweru abacuruzi bavuga muri santere Runingo berekeza muri Sangi bashubijwe inyuma n'ingabo za leta ya Kongo na wazarendo. Radio Maendeleo yatangaje ko abagenzi bavaga i Bukavu berekeza mu bice byo mu kibaya cya Ruzizi cyangwa se mu mujyi wa Uvira ariko bose bafungirwa inzira bikusanyiriza muri santere ya Sange mu gihe barategereje igisubizo. Nyuma y'umwanya munini abaturage bari mu rujijo bamenyeshejwe ko nta modoka moto cyangwa se abagenzi n'amaguru bemerewe kujya mu mujyi wa Uvira baturutse mu bice bigenzurwa M23. Uyu muhanda wakoraga neza kuva mu ntangiriro zo kubuza ko umwaka ushize kugeza muri Mutarama uyu mwaka ubwo M23 agenzuraga ibice byose byo mu kibaya cya Ruzizi ndetse n'umujyi wa Uvira. Kuva M23 yava mu mujyi wa Uvira hagati muri Mutarama uyu mwaka urugendo n'uruza rwaragabanutse cyane muri uyu muhanda bitewe n'uko abakora ingendo ndende banyura mu bice bigenzurwa n'impande zihanganye. Ingabo za leta ya Kongo na wazarendo bigaragaza ko byafashije icyemezo buryo rwo kubungabunga umutekano mu bice bigenzura, ariko abaturage ntibabyumva kuko basaba ko uburinzi bwakazwaho kubavutsa amahirwe y'imibereho. Amakuru aturuka mu mujyi wa Goma kandi muri Kivu y'Amajyaruguru aremeza ko harayumvikana urusaku rw'amasasu. Amasasu muri Goma yarayumvikanye yazwe nka Seserike mu gace ka Keshero, Ndosho ndetse no mu gace ka Mugunga herereye mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bw'uriya mujyi. Amasasu yatangiye kumvikana mu masaha 5 z'ijoro agahenge kagaruka mu masaha 7. Kugeza umutwe wa M23 ugenzura uriya mujyi ntabwo urasobanura ku mugaragaro icyabaye. Icyakora amakuru yavuze ko urusaku rw'amasasu rwumvikanye rwatewe n'abitwaje intwaro barimo abarwanyi ba Wazalendo FDLR baturutse muri pariki ya Virunga bagamije gusahura abaturage. Amakuru avuga ko bamwe muri bari ku mapikipiki bashoboye gufatwa na M23. Urusaku rw'amasasu rwarukaga kumvikana hafi ya Goma ku itariki 7 Werurwe ubwo mu majyaruguru yaho habera gukurasana. Icyo gihe byavuze ko ari amakuru M23 yari yakiriye abarwanyi biganjemo aba FDLR bari muri pariki ya Virunga mbere yo kujya kubatoragurayo. Nyuma y'iminsi 3 Goma hagabwa igitero cya drone, abayobozi ba M23 bemeza ko aribo cyari kigambiriye kigoma abantu batatu barimo Umufaransa-kazi Karine Bouisse ukorera ishami ry'umuryango w'impuhwe yita ku bana UNICEF. Naranganije amaso y'amakuru byandikirwa muri Sudani y'Epfo. Abanyamakuru bakize amakaramu ku mpapuro barandika banditswe umuryango utari uwa leta The People's Coalition for Civil Action wasabye inteko ishinga amategeko ya Sudani y'Epfo kwishingikiriza ububasha yabwa n'itegeko nshinga. Perezida Salva Kiir akajyana kwa muganga bakareba niba afite amagara mazima. Uyu muryango urasaba ko bamusuzuma indwara zo mu mutwe bakamenya niba ubwenge bwe bukora neza ndetse bakanamenya niba nta bumuga bw'ingingo zivuye muri za rubaga impande z'ubusaza yaba afite. Radio Tamajuzi yatangaje ko uyu muryango mu itangazo rigenewe abanyamakuru washyize hanze uvuga ko maze igihe witegereza neza ukagira impungenge ku buzima bwa Salva Kiir kandi izo mpungenge zifite ishingiro kuko kuba perezida w'igihugu bisaba amagara mazima bagasanga ari ngombwa ko asuzumwa akamenyekana niba iki gihugu kiri mu maboko mazima. Uyu muryango The People's Coalition for Civil Action wavuze ko buri gihe perezida Salva Kiir agiye mu mahanga abaturage basigara bafashe iry'iburyo ngo bahagarire neza, ariko atari ko bikunze kugenda kuko niyo ahawe umwanya wo kuvuga nk'umwana w'uruhinja utazi ubwenge. Bakomeza bavuga baterega kandi twaranamwitegereje kenshi niyo agenda ubona ko inambuko ye batari ya perezida w'igihugu rwose yarebwe neza niba ubuzima bwe buzira umuze koko. Radio Tamajuzi mu itangazo ikesha umuryango utegamiye kuri leta yavuze ko ubusanzwe umuntu uko agenda akura imbaraga z'umubiri zigabanuka ari ibisanzwe, ariko kiba ikibazo iyo bigeze ku muntu nka perezida w'igihugu aba agomba kwibuka ko ubuzima bwe atari ubwe bwite kuko wari perezida w'abantu bose, bikaba nta mpamvu yatuma abantu batamenya niba koko bahagaze neza. Uwo muryango wavuze ko itegeko nshinga ryemera ko iyo abaturage bagize amakenga ku buzima bwa perezida w'igihugu ajyanwa kwa muganga akamenyekana uko amerewe, ndetse ko ushingiye ko mu nteko rusange ya Afurika yunze ubumwe iherutse ijambo yavuze ryateye kwibaza. Ubu bibaye ngombwa ko basaba inteko ishinga amategeko ko bapima bakareba uko ubuzima bwa perezida buhagaze. Iki kinyamakuru cyavuze ko muri iryo jambo rya Salva Kiir yagaragaraga nabi ndetse bamwe mu bategetsi barabihirwa barisohokera abandi bamuvugiramo kandi bidakunze kubaho kuri perezida. The People's Coalition for Civil Action ushingiye ku ngero zitandukanye aho perezida Salva Kiir atitwaye neza ku ruhando mpuzamahanga usanga nta yandi mananiza uyu mutegetsi akwiye kwijyana ku ivuriro ryizewe bagapima uko ubuzima bwe bumeze akabwira rubanda ategetse yasanga nta bushobozi bwo kuba perezida asigaranye
agahita asezera akajya gushaka utundi turimo duhuye na sabusaza yikorera. Ni nyabije muri Kenya abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika baritswe umunyapolitike Fred Matiang'i wo mu ishyaka Jubilee muri Kenya yasezeranyije abaturage ko natorwa akaba perezida umwaka utaha azagabanya 40% by'ingengo y'imari bya perezida bikoresha. Uyu mugabo hoze Sombike w'urukinyetoza ategeka Kenya ari mu shaka ko perezida William Ruto ava ku butegetsi ategetse manda imwe gusa. Ikinyamakuru Destiny n'igito cyanditswe bwana Matiang'i yavuze ko kuba ibiro bya perezida bikoresha umurenge w'amafaranga byerekana ko bategetse igihugu batazi ibyihutirwa. Mu minsi yashize byavuze ko perezida William Ruto akoresha ingengo y'imari rutiye aba perezida Trump wa Amerika na Macron w'Ubufaransa kandi bategeka ibihugu bikize cyane. Ubwo ari mu misa mu ntara ya Muranga, Fred Matiang'i yavuze ko bitumvikana ko ibiro bya perezida bikoresha ingengo y'imari nini kurusha ibitaro bikuru by'igihugu. Ikinyamakuru Daily Monitor cyavuze ko abanyapolitiki bazwi muri Kenya batangaje ko umwaka utaha amatora ya perezida muri Kenya azaba ashyushye ariko hagambiriwe gukiza ubukungu buri mu manga kuko igihugu gitegetswe n'abantu bameze nk'abasahuranwa. Mu nama yahuje bari muri Gati Gachagua Visi perezida w'igihugu, Kalonzo Musyoka nawe wigeze kuba kuri uyu mwanya, n'abandi bavuze ko bagomba kwikiramo bagatabara igihugu. Perezida William Ruto ashinjwa kuba amakompanyi y'abanyamahanga ariyo ahabwa amasoko akomeye kandi agahabwamo za komisiyo, aho amurwanya avuga ko areba inyungu ze gusa atarajwe inshinga n'ibireba Abanyakenya bose. Fred Matiang'i asaba Abanyakenya kumuha inshingano zo guteka igihugu umwaka utaha, ubundi akavuga ariko amafaranga kagenaga ku biro bya perezida kazagakubita hasi. Umugabo hoze ari minisitiri w'umutekano imbere mu gihugu ari kurusha imbaraga abandi bategetsi avuga ko naramuka atorewe gutegeka Kenya umwaka utaha miliyari 7 z'amashiringi zazongera ku mafaranga yahabwaga uburezi, zindi miliyari 7 kazongera kuhabwaga ubuzima. Ibiro bya perezida wa Kenya ntibirenze miliyari 3 z'ingengo y'imari z'amashiringi. Nyamara ariko bategetsi muri Kenya bavuze ko abantu 32 bapfuye muri kimwe iki cyumweru gishize nyuma y'uko imvura nyinshi iteje imyuzure ahantu henshi. Umubare w'abapfuye watangajwe mbere wari watangaje ko mu cyumweru gishize wari abantu 42. Mu ijoro ryo ku cyumweru abantu 11 batabaye nyuma y'uko imodoka bari barimo bisi itwara abagenzi zizwi muri Kenya ngo izina rya matatu iheze mu mazi yazamutse mu murwa mukuru Nairobi, nk'uko bivugwa n'umuryango utabara imbabare kuba ruje, mu gihe abana 2 barokowe bakuye mu nzu yari yibasiwe n'imyuzure. Imvura nyinshi mu cyumweru gishize muri Kenya iteje imyuzure imara igihe gitoya izwi nka flash flood yari imaze imyaka itaboneka. Amazi y'imigezi yarenze inkombe ateza imyuzure mu ngo ndetse yangiza imihanda n'imiyoboro y'amashanyarazi n'iy'amazi. Imihanda imwe yarafunzwe nyuma y'uko amateme yangiritse i Nairobi, mu gihe amashuri amwe nayo yibasiwe n'imyuzure kubera imvura nyinshi yaguye ku wa gatandatu. Ku cyumweru Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu ya Kenya yaburiye ko ibice binyuranye by'igihugu bikomeje kugwamo imvura nyinshi, ibyo bikaba byongera ibyago by'uko habaho imyuzure. Abategetsi bashishikarije abaturage batuye ahantu hagufi kwimukira ahatekanye kurushaho, ndetse abantu barenga 2,000 byabaye ngombwa ko bata ingo zabo bakajya gushaka aho bikinga. Polisi igaragaza ko ibiro byo gushakisha no gutabara bikomeje nyuma y'imvura nyinshi y'imyuzure ikaze yakurikiyeho mu bice binyuranye by'igihugu. Abarenga 1/2 cy'abapfuye no kuvuga 33 mu bapfuye bari ab'i Nairobi, aho uburyo bwo gufata amazi n'imyanda bwabigizemo uruhare runini hamwe n'ibangamirwa ry'imigezi iterwa n'ubwubatsi bukorwa mu kajagari. Ku cyumweru perezida wa Kenya William Ruto yavuze ko abagizweho ingaruka n'imvura nyinshi n'imyuzure barimo guhabwa ubufasha bwihuse bw'ibiribwa n'imiti. Yanavuze ko abatetsi barimo kuzibura imiyoboro y'amazi n'imyanda. Imyuzure ntibasiye Kenya gusa mu cyumweru gishize kuko abantu barenga 100 bishwe n'imyuzure n'inkangu mu majyepfo ya Ethiopia, igihugu gihana imbibi na Kenya. Hari ibintu byinshi biteza imyuzure, ariko kurushaho gushyuha ku kirere guterwa n'indaguruka ry'ikirere bituma birushaho gushoboka ko imvura nyinshi igwa cyane. Isi yamaze gushyuha ku kigero kigera hafi kuri dogere Celsius 1.1 kuva igihe cy'ingana gitangiye, ndetse ubushyuhe buzakomeza kwiyongera keretse leta zinyuranye ku isi nizigabanya cyane imyuka ihumanya ikirere. Agaseke k'amakuru mu karere ngafunikire muri Uganda abanyamakuru bakozeje ba muri norandika mariswe cyangwa ry'abanyiteko muri Uganda. Uganda rusati ryaranguye ijwi rigaragaza ko kuniga ubwisanzwe bwo kuva icyo umuntu atekereza muri Uganda bimariye abantu bose banenga leta ya Museveni mu buhungiro. Ikinyamakuru Daily Monitor cyavuze ko umuyobozi w'ishyirahamwe bwana Isaac Semakade yavuze ko abantu bose batavuga na leta udasa n'impirimbanyi nta kintu na kimwe bafite kibarengera mu gihugu uhereye ku mategeko yarabakanda, bikaba bituma benshi ushaka kuvuga abanza guhunga. Uyu mugabo yavuze ko nta bw'inyagamburo muri Uganda buhari ku bantu bose bavuga ibyo leta itifuza kumva, agasanga ibizatuma abantu bose babunga bukugerageje kwerekana ibitagenda yisanga inzego zamuzonze agakizwa n'amaguru adaciye ku ruhande. Bwana Semakade yavuze ko kubona umuntu nka Bobi Wine ahunga ngo bashe gukora politiki atuje byerekana ko ariko leta iriho ibishaka idakeneye abantu bayinenga. Isaac Semakade yasabye abanyarwanda bose guhaguruka bagashyigikira ko uburenganzira bahabwa n'itegeko nshinga bwubahirizwa uko bwakabaye, bitari ibyo bazayisanga igihugu cyuzuye abantu batemerewe gutekereza ngo badafungwa. Uretse Bobi Wine wahunze, abandi batahunze muri Uganda barafunze bazira kutumvikana na perezida Museveni. Abazwi cyane muri Dr. Kizza Besigye ufungiye kugerageza guhirika ubutegetsi, ariko bamuri hafi bagaragaza ko azira ibitekerezo bya politike no kurwanya perezida Museveni. Muri Afrika mubwira ko amatora y'umukuru w'igihugu muri Congo Brazzaville yarangiye ku cyumweru yaranzwe no kuba nta internet cyangwa se ubuzanire rya telefone ryari umunsi wose. Perezida Denis Sassou Nguesso w'imyaka 42 arimo gushaka manda ya 5 mu matora atari afite mu bahanganye uko
akomeye. Babiri bakomeye mu batavuga n'ubutegetsi bwe barafunze, abandi bari mu buhungiro, mu gihe amashyaka agera kuri 40 arimo yafunzwe. Abantu bagera kuri 3 bagomba kwitabira amatora yatangiye saa 9 za mu gitondo agafunga saa 12. Amatora muri rusange yaranzwe n'ituze, ariko societe civile ivuga kumenya uko yagenze mu bice byinshi by'igihugu bigoye kuko nta internet cyangwa se telefone byari biriho. Ibyavuye mu matora by'ibanze bitegejwe gutangazwa mu masaha hagati ya 48-72. Byitezwe cyane ko Sassou Nguesso umaze imyaka yose hamwe igera kuri 40 ku butegetsi atsinda ku bwiganze. Congo Brazzaville ni igihugu cya gatatu mu gucukura ibitoro muri Afrika munsi y'ubutayu bwa Sahara kandi kikanatunganya ariko fari natural gas. Gusa 52% by'abaturage barenga 60 batuye mu iki gihugu bayo mu bukene nkuko bigarukaho na banki y'isi. Mu mahanga babwire ko President Trump wa Amerika yasabye ibihugu kuza gufasha Amerika gufungura umuhora Hormuz, inzira ikomeye y'ibitoro ku isi. Anakangisha ko hazaza ha OTAN hazabaho cyane niba ibyo bihugu bitaje gufasha muri icyo gikorwa. Mu kiganiro cy'imakuru The Financial Times ari mu ndege ya Air Force One asubira Washington nijoro, Trump yavuze ko yavuganye n'ibihugu bigera kuri 7 ku gucunga umutekano w'umuhora Hormuz. Nubwo nta gihugu yavuze yaganira nacyo yakomeje kwishyira rya OTAN hamwe n'ibihugu bavuga ko abona ko bikeneye kurinda ubutaka bwabyo kandi bifite inyungu mu kuza gufungura umuhora. Kuva intambara itangiye, Iran yaburiye ko ubwato bwose buzagerageza kunyura muri iriya nzira yaca 20% by'ibitoro bijya ku isoko ry'isi izaburasa, burenga 15 bumaze kuraswa burimo kubigerageza. Trump yavuze ko niba ibihugu yasabye ubufasha bitabikoze byabibuza hazaza habi cyane kuri OTAN, mu gihe avuga ko Amerika yakomeje kuryohera gufasha ibihugu by'i Burayi. Ati ntabwo byari ngombwa cyane ko dufasha muri Ukraine iri ku birometero 1000 uvuye kuri twe, ariko twarabafashije, ubu turareba niba nabo badufasha. Trump avuze ibinyuma y'umunsi umwe gusa asabye Ubushinwa, Ubufaransa, Ubuyapani, Korea y'Epfo n'Ubwongereza kuza mu muhate uhuriyeho wo gufungura umuhora Hormuz. Trump yakangishije Ubushinwa ko azatinza inama ya Xi Jinping Ubushinwa niba butemeye gufasha gufungura umuhora. Avuga ko umuntu afite inyungu nini mu kuvungura kuko bukoresha ibitoro byinshi biwucamo. Ubushinwa nta kibura avuga ku byatangajwe na President Trump. Hagati ariko kandi Arabia Saudite, Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu, Iraq na Kuwait byatangaje ibindi bitero bya misile na za drone bagabweho na Iran mu ijoro ryakeye kugeza mu gitondo cyo kuwa mbere. Abategetsi muri Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu batangaje ko babashije kuzimya umuriro wafashe ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Dubai nyuma y'igitero cya drone zaharashwe kigakubita itangi bikwamo ibitoro. Ku isaha saa 3 z'igitondo cyangwa saa 1 za Gitega na Kigali, Minisiteri y'Ingabo y'iki gihugu yavuze ko ubwirinzi bwo mu kirere ubu burimo gusubiza za misile zirimo kuza n'ibitero bya drone biva muri Iran nyuma yo guturika kumvikanya hatandukanye muri iki gihugu no mu mijyi nka Dubai. Iran imaze kurasa misile hafi 200 na za drone kuri Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu kuva intambara itangiye. Emirates Zunze Ubumwe z'Abarabu yavuze ko byinshi muri ibyo byafashwe n'ubwirinzi bwo mu kirere. Arabia Saudite yatangaje ko hanuwe drone zirenga 10 mu ijoro ryakeye, ntiyatangaje niba hari zageze ku ntego n'ibyaba byangiritse. Hagati aho Israel na Amerika bikomeje ibitero byabo kuri Iran ku murwa mukuru Tehran, havuze kurasa ibisasu gukomeye mu gitondo. Israel kandi ikomeje kurasa ku murwa mukuru Beirut wa Liban, aho ivuga ko irimo kwibasira ibikorwa remezo bya Hezbollah, umutwe ufashwa na Iran.